Bom dia, Alinsira e ouvintes Roto no Bena Jesus Hadomi. Imi dia kalae, espera katak imi Roto dia. Agora da daun, hamutuk fila fali hohau bin Febi, e haune colega bin Sandra. Bom dia, bin Sandra, dia kalae. Bom dia, bin Febi, graça bamaromak hau dia. Bin Febi dia kalae. Amos dia. Alinsira durante minuto tolunulu nilarang, amise hamalu ka Alinsira ya deder sam fura kidane, iha programa de genio bot husi Biblia. Alinsira inisi hanoin kala história semana kotuk nian. Semana kotuk itarona kona basaida. Bin Sandra befo hanoin fali maita kona ba história semana kotuk nian. Sim, bele. Semana kotuk itarona kona ba maromak cumpri nia promesa kona ba foan ba Abraão. Tuir mai maromak nia povo começa aumenta ba bebê. Mai be, sira hare malu la dia. Jose nia maung balu la gosta nia, i sira halo buat at ba nia. Mai be, maski sira halo nune, Jose fo perdaung ba sira. Los, então Alinsira, teihe maruma halo at maita, maromak hakara katu ita fo perdaung ba sira. Anesang o saida mag Jose halo ona. Sim, i maromak uja buat at nabe acontece ba Jose ne ba buat tiak. Tambah liu sida ne, maromak ne povo la mate. Dia Alinsira ita mas ya versículo de cor semana kotuk nian. Los kalae. Los. Maita koko de cor hamutu? Gênesis capítulo hatnulu resin 5 versículo 5. E agora imi keta laran susar kafosala ba iminiaan tamba imi fan ona hau mai iane. Tamba maromak haruka hau mai uluk imi hodi hatutan ka preserva moris. Dalaidatan? Gênesis capítulo hatnulu resin 5 versículo 5. E agora imi keta laran susar kafosala ba iminiaan tamba imi fan ona hau mai iane. Tamba maromak haruka hau mai uluk imi hodi hatutan ka preserva moris. Dia Alinsira molok itarona historia ohinian pinsan hakarak husu. Tuir Alinsira animal saida mak ulun tos liu. Tuir bin Febi saida animal saida. Tuir hau Bibi. Tambah saida. Tambah quando Bibi tuir estrada claran, depois carreta ka motor mai nia kuises. Mas que carreta motor apita da barak, mas be karek nia kuises nia turna fating. Dala rumah to motor ka carreta makses. Tuir bin Sandra saida. Tuir hau hanoi mas Bibi. Mai be iha ema balu dehan karau i kuda mas ulun tos. I balu dehan likrauk fuik. Sira dehan senia tama ya emne tos i Yahudi hena ba. Ne itabele kolia ba makas itabele hakilar itabele bolu. Mai be ita makole tama nila ko halai. Dia Alinsira ohin ita kulia kona ba animal nabe ulun tos. Agora ita serona historia ida nabe kulia kona ba ema ida nabe ulun fatu tos los. Tambah seri ita temini ulun tos, mai ita rona hamutu. Parte nen. Maromak nia povu saibot. Jako muda nia familia nabe começa aumenta bot ba Egito. Sira halot sasan hotuona. Sira tula tiona naha iha kuda kamelu, no kuda buru nia leten. I ema hotu começa lao. Primeiro, Jako, Izak nia oan, be oan husi Abraung maklao uluk. Tuir mai, Jako nia oan mane sira. Tuir mai tan, sira nia familia hotu. Hamutuk, emanain hitu nulu, muda ba Egito. Agora, maromak nia povu na benia promete ona, aumenta bot duni. Jakon nia oan mane sira mate kleurona. Mai be, maromak nia povu na benia promete, se continua aumenta na fatin. Liu tiatinan atus hat, maromak nia povu aumenta saina saung bot ida, naran Israel iharai Egito. Ne duni, ema Israel barak makhalo na kunu raine,
Oh hanoin ema Ejitu sira gosta kalai. Ema Israel barak hela iha sira nyerain. Faraun liurai husiraine odi povu Israel. Faraun odi mos Israelnya maromak. Entaun ni haneha maromangnya povu hanesan atan. Ni haruka sira servisu i servisu. Nia ema atebes. Nia oho mos maromangnya povu balu. Maromangnya povu hetan susar. Sira halerik ba maromak husu ajuda. Maromak rona sira. Oh hare kosok wan manene? Nia mak maromaknya resposta ba povu nebe halerik husu ajuda. Nia naran Moises. Loron ida nia se salva maromaknya povu. Bain hira Moises bot ona, maromak kolia bania. Moises rona ba maromak, depois Moises halotuir saida mak maromak haruka. Nia ba iha Faraun ikolia maromak nia fuan. Husik haunia povu ba. Mai be liurai hatete, lae. Nia larona ba maromak. Moises hatete ba Faraun katak. Senia la halotuir maromak nia fuan. Susar se akontese ba ema Ejitu. Idane halo liurai desidi aturona maromak nia fuan kalai. Lae. Faraun nafatin lakoi husik maromak nia povu ba. Entaun maromak halo be mota sairan. Fatin hotu-hotu nakonu homanduku. Irai ut filaan basusuk. Mai be Faraun nafatin lakoi husik maromak nia povu ba. Entaun maromak halo umah hotu nakonu holalar. Animal sira ia Ejitu hetan moras imate. I ema Ejitu sira hetan moras fisur. Mai be Faraun senafatin lakoi husik maromak nia povu ba. Entaun maromak halo udan fatuk tun husi loro leten. Gafanyu tu sira takarai metin. Ina kukun takarai net tomak. Mai be Faraun senafatin lakoi husik maromak nia povu ba. O bele imagina saida mak bele halo Faraun husik maromak nia povu ba. Faraun ulun tos duni. Mas que susar oyoin kona iha ema Ejitu, ma ben yana fatin lakoi husik maromak nia povu ba. Sim. Afinal, antes ne Moises fo atenção na bania. Se nia larona maromak nia fuan, susar se acontece ba ema Ejitu, incluímos nia. Sim. Alin sira imagina tok, be mota sairan. Ei, ne pasti islos, tambaran ismakas. Ikarik iha tempo na ba ema Ejitu depende ba mota ne. Então, atuten la diak, pasi ropa la diak, urube ba hemos la diak. Alin sira, imagina tok fatin hoto na kono homanduku. Ai, ne atu toba mas la diak tamba kama leteng na kono manduku. Han mas la diak tamba manduku haksuet ba ma iha meja leten. Ka iha meja okos. Dala rumah haksuet ama babikan naran. Ne halo ita susar tebes. Ros, ka bin Febi, imagina tok rai ut filaan basusuk. Agora det si ita toba maksusuk sa mo ba mai halolian hi ita ni tilmo si ita toba la diak. Ka sedala rumah ita tur he liur isusuk barak. Ai ni ita tur la diak. Satani dane pasti susuk barak tebes. But sirane hoto halo susar bot ba ema Ejitu. Mai be, Faraun nak lerona ba maromak. Niana fating ulun tos. Saida mak bele halo Faraun husik maromak nia povu ba bin Sandra. Bin Febi, pasti alin sira iha umama sakar hatene saida mak bele halo Faraun husik maromak nia povu ba los kalai. Yes. Semana oin ita sibuka hatene kona ba idane. Tambane akompanya na fatin programa idane. Diak bin Febi, itanya versículo de kor semana ne saida. Itanya versículo semana idane foti husi Exodus capítulo 2 versículo 2 resinhat. Nebedehan, maromak rona sirani halerik i maromak hanoingnya promesa ba Abraham, Isaac, i Jacob. Alin sira, Mamos bin Sandra beda temi tur bin Febi. Exodus capítulo 2 versículo 2 resinhat. Versículo 2 resinhat. Maromak rona sirani halerik. Maromak rona sirani halerik. I maromak hanoingnya promesa
I maromak Hanoi nia promesa ba Abraão, ba Abraão, Isaac Isaac, e Jacó. e Jacó. Daí datan Exodus Exodus capítulo 2 kapitulo 2 versículo 20 resinhat. versículo 20 resinhat. Maromak rona siranya halerik. Maromak rona sirania halerik. I maromak hanoing nia promesa I maromak Hanoi nia promesa ba Abraão, ba Abraão, Isaac Isaac, e Jacó. e Jacó. Alin sira may tataka limang no takamatang hodihalo rasaun. Maromak amihahi no adora baitabot. Tambay tabot maromak na beha poder bot liu bot hoto-hoto. Ami agradece tambay tabot maromak na be pronto rona e ajuda itabot ni povo ni halerik. Ajuda ami ato label sai labarik na bewin fatuk tos. Amen. Dia kalian sira mau continue tane programa ita sebarona música ida. God is great. 7, 6, 5, God's alive. 4, 3, 2, 1, He's the King of everyone. God's the mighty, mighty Lord of all. Again, come on. 10, 9, 8, God is great. 7, 6, 5, God's alive. 4, 3, 2, 1, He's the King of everyone. God's the mighty, mighty Lord of all. Go 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Spera alin sira senafatin acompanha programa ne. Agora hamutuk faliho ita haunya kolega Mana Carol husi Amerika. Bom dia Mana Carol. Good morning, Vinsandra. How are you today? How dia? Mana Carol dia kala? I'm great, thank you. And I'm happy to be with you all today. I'm mas contente e alin sira mas pasti contente hamutuk faliho Mana Carol. Mana Carol se Hanoi kalas mana kotuk ita aprende katak Joseph o perdaung banyak maung sira. Yes, Joseph forgave his brothers. And we learned how to say that together. Sing, Joseph forgave his brothers. Jose niya maung sira fanti niya hanesan atan iha Ejitu. May be maromak hamutuk ho Jose i uja niya ho disay bensang ba ema barak. Maromak kumpri niya promesa ba Abraão ato halo niya jera saung sana saung bot ida. Semana ida ne ita aprende kona ba saida ma acontece ba maromak niya povo iha Ejitu. Agora ita sirona tan historia dane ho lian tetun i Ingles. Imai ita aprende lian Ingles ho Mana Carol. Part 6.
Parte nen. God's people become great. Maromak nia povu saibot. Jacob moved his growing household to Egypt. Jako muda nia familia nebe começa a aumentar bot ba Egito. Bags were packed. Sira halot sasan hutona. Camels and donkeys were loaded with things. Sira tulat tiona naha iha kuda kamelu no kuda buru nia leten. And everyone started out. I ema hutu começa lao. First came Jacob, the son of Isaac, the grandson of Abraham. Primeiro, Jako, Isaac nia oan, be oan husi Abraão maklaulu. Next came Jacob's sons. Tuirmai Jako nia oan mane sira. And then came all their families. Tuirmai tan sira nia familia hutu. 70 people moved to Egypt. Hamutuk emanain hitu nulu muda ba Egito. By now, God's promise of a great people was really growing. Agora, maromak nia povu na benia prometeona aumenta bot dunig. And God's promise kept growing long after Jacob and his sons died. Jako honioan mane sira mate kleurona. Mai be maromak nia povu na benia promete se continua aumenta na fatin. After 400 years in Egypt, God's people had grown into a great nation named Israel. Liu tiatinan atus hat, maromak nia povu aumenta sai nasaung bot ida narat Israel ihara Egito. In fact, Israel had so many people that the land was filled with them. Ne dunig, ema Israel barak makhalo na kuno raine. Do you think the Egyptians liked having all these people in their land? O hanoin ema Egito sira gosta kala ema Israel barak helai sira nia rain. Pharaoh, the king of the land, hated the people of Israel. Faraon liurai husi raine o di povu Israel. Pharaoh hated Israel's God too. Faraon odimos Israel ni maromak. So he treated God's people like slaves. Antaong ni haneha maromak ni povu hanesan atan. He made them work. Ni haruka sira servisu i servisu. He was so evil that he even killed some of God's people. Nia ema atebes, nia ohomos maromak ni povu balu. God's people were in trouble. Maromak nia povu hetan susar. They cried out to God for help. Sira halerik ba maromak husu ajuda. And God heard them. Maromak rona sira. Do you see the little baby boy? O hare kosokwan manene? He was God's answer to the people's cry for help. Nia mak maromak ni resposta ba povu na be halerik husu ajuda. His name was Moses. Nia naran Moises. And one day he would rescue God's people. Loron ida nia se salva maromak ni povu. When Moses grew up, God spoke to him. Bain hira Moses bot ona, maromak kolia ba nia. Moses listened to God, and then Moises rona ba maromak. Depois, Moses did what God told him to do. Moses halotuir saida mak maromak haruka. He went to Pharaoh and said God's words. Nia ba ia Faraon ikolia maromak ni liefuan. Let my people go. Husik hau nia povu ba. But the king said no. Mai beliurai hatete lai. He did not listen to God. Nia larona ba maromak. Moses told Pharaoh that if he disobeyed God's word, Moises hatete ba Faraon katak se nia la halotuir maromak nia liefuan. Terrible things would happen to the Egyptians. Susar se acontece ba ema Egito. Did that make the king decide to listen to God? Ida ne haloliurai decide aturona maromak ni liefuan kalai. No. Lai. Pharaoh still refused to let God's people go. Faraon na fatin lakoy husik maromak ni povu ba. So God made the river turn to blood. En taon maromak halo be mota sairan. The entire land swarmed with frogs, Fatin hutu-hutu na kono homanduku. and dust turned into gnats. Iraiut filaan ba susuk. But Pharaoh still refused to let God's people go. May be Faraon na fatin lakoy husik maromak ni povu ba. So God made the houses full of flies. En taong maromak halo umahotu na kono holalar. The animals of Egypt got sick and died.
Animal sira ia Ejitu hetan moras imate. and the people got painful sores. I ema Ejitu sira hetan moras fisur. But Pharaoh still refused to let God's people go. May be, Faraon senafatin lakoy husik maromak ni povu ba. So God made hail fall from the sky. Entaung maromak halo udan fatuk tun husi loroleten. Locusts covered the ground, Gavanyo tu sira takaray metin. and darkness spread out over the land. Inakukun takaray ni tomak. But Pharaoh still refused to let God's people go. May be, Faraon senafatin lakoy husik maromak ni povu ba. Can you imagine what it would take for Pharaoh to let God's people go? O bere imagina, sayda magbele hala Faraon husik maromak ni povu ba. Mana Carol hanin sayda kono ba istorya ohin loron. The story today makes me feel nervous and a little scared. Tama sa mana Carol hanuin istorya ohin halo mana Carol sintifuan tuktuku itaw kituan. Well, life in Egypt is hard for God's people. Sing, ba maromak ni povu, mori si Ejitu ni susar. And even though God does many terrible things to the Egyptians, Pharaoh still does not listen to God. Nelos, maromak halo susar oy-oyin ba ema Ejitu sira, may be Faraon na fatin laro na maromak. What if God's people are slaves in Egypt forever? That would be awful. Sing, se maromak ni povu na fatin say atan hi Ejitu tinan batinan, ni susar tebtebes. May be katahalua maromak ni promesa ba Abraham mak, atu halo maromak ni povu say bensong ba ema hutu. Istorine sidak ramata ihane. Alin sira tingki may falis mana oin hodi rona kona ba sayda mak maromak halo tirmay. Oh, I'm looking forward to next week and to know what God does next. Bin Sandra, let's learn some new words today. May ta aprende liafuan fong ho Ingles. How do you say, let my people go in Tetun? Husik hau niya povu ba. Okay. So, let Husik my hau niya people povu go. ba. Let's say that together. Let my people go. 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 That's great. Now let's pray together. May talo rasang hamuto. God, we honor you and praise you because your power is greater than any other. Nothing compares to you. We are thankful that you are a God who hears your people's cries for help and that you are ready to help us. We ask that you help us to not be stubborn like Pharaoh, but ready to obey your word. Amen. Bin Sandra, I want to hear what happens next in our story. How masakarak hatene sada makontese tirmay. How about you all? Will you join us again next week for our next Bible story? Yes. Amin na fatin fanoin ba alin sira kay nang aman sira na bea kompanya del programa idane kata Livro de Genio Bot hus historia biblianien fan ona. Cada libro ida ho folin $2. Imi bea kontakto ba numero WhatsApp hitu sia mamuk sia hitu ida ka numero telefoni hitu walu hat mamuk. O imi mas bele visita minha página Facebook Honarang União Bíblica Timor-Leste. Imos bele visita minha serviço fatin e Centro Veracruz kay kolidili niya oin. Dia kalin sira itanya programa tona niya rohan. Ami se fila falimay hodi hamalu kalin sira e loron sabdo semana oin oras tukusi hobalu to tukusanulo dadersan e programa de Genio Bot husi Biblia. Bom fim de semana e maromak fo benção.